On Sunday, representatives from the Central Tripura Employee Federation visited the families of Sumita Debbarma and Upendra Debbarma, two Tipra Motha supporters who tragically demised in a car accident on April 9th while returning from election campaigning. The Federation members offered their condolences and provided financial assistance to the grieving families. This gesture follows the tragic incident during the height of the TTADC election season, aimed at supporting the kin of those who lost their lives during the democratic process. Belakang hambai Chini takut media no, seng saima no, tanai no dari April, Maharashni kaisa gathering manlai tongmani, borok, jono sabao thangmani, thangai gari, khirogi paitani, ekdom nogo happy yo, gari accident ngai, kuni thijala ha. Thine hingkai Songkoti Debbarma masa hingkai Sumita Debbarma masa, tai masa kai Upendra Debbarma masa. Kai o taku khorok ni, buku khorok sa taku khorok sa thijaka, kai sing Central TEF General Secretary ang mo hingkai sini advisory board ni adhong rok, hingkai mo khorok ni hingkai ani mandai block ni adhong rok, borong no tei sing kisa borong no subalayan nei. Tini sing phaile mani. Acha bang nong no khorok le bahai norok phai no phai mani yaklo bahai Bong no belakhin hamya borok subajangna ni no nango baki borok bo sini video nai tongkhai anga sakhayo borok phai suba phaian tam hingke borok garib no klai sini bisingo bong tabuk je nok khurok manmani mo nok khurok ni chaina sarkari nok khana haipana completely ya tei khairong maisanong jao borok kai বিশেষ করে তাকো উপেন্দ্র বড় চলা খরকসানি বোফা গাই সুমতি খাইতো বড়ি খরকতামনি বোমাবো খুব অল্প বয়স ন খুব চড়াইও ন বড় তিনি जोंनो याकारै थांखा ताई ताखो उपेन्द्रबो हाइपानो सिनि भिडियो रक जे नाय तंनाय लुखा हंकाय आं जत बरनो कबंनाय जत एंगेलनि बररक फायै बरनो सुबा फायगा हंकाय बेलेखायनो सानाय हमबाय Acha mo incident to songbari engna ni sekang incident ngai borong to lango soka yaglo songbari paimani yaglo haino hai gobang bud bai Tipra Motha na tesa hapang asungna ni thangi tongo o jaro tak hapang asungna ni thangthani wo tabuk azumani yaglo borong bakhako bom hai government ni bakhaktei edisi ni government ni bakhaktei bom hai subo sotongnai drongi mot ko party ni bakhaktei asa khayo sini maharaja ni administration te phirogi mantika maharaja bai borok Maya gana, mo tak mo family kainino, bini bisingo knowledge or rimana ne, sini oroni applying ne, sini borong galang takho kara, Upendra Debbarma, bini netite asa kayo borok, mungsaya mungsato borok subajak sinai, ni ang asa kayo ta, kamu. Kang bergetong lagi tu. Ora agi ko tongai Kalimohon sunno ko biang kajingo agi di kantong Kalimohon ko prosar tongai Kalimohon Debbarma Reported by Boyer from Chini, Khorang.